Novi loloto midoto ne miase maufe enya. Novi lolo midoto ne miase agbenya. Novi lolo midoto ne miaho maufe nukunu do le amefa gbeme. Novi lolo midoto miaho yayira tso mau gbɔ. Novi loloawo midoto ne mau fasi sese ne ka wo ame ɖe si ke le dɔ lé gaƒoƒo ya me ŋu. Novi lɔlɔtɔwo milɔ ne miaɖo to ne mau ne wɔ tɔtrɔ ɖe le agbo me tso egbea dzi elabe eyae nye mau ŋusẽkatãtɔ. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzia mexɔe se be ele to dzi be yeate ŋu se enyanyui siawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvinye, medi be nanya enu siawo elabe enu siawo le vevie be nanya. Gama me la ne ekenu la ne eyɔ Mawu la atɔ na o. Nya Mawu ƒe ŋusẽkatãtɔ nyenye. Ne nanya be Mawu la medo akpe naneke o. Eya ta ye ogblɔe na mi le ŋɔŋlɔ kɔkɔe me bena de nane sese na Mawua. De nane sese na Mawua. Ke naneke me sese na Mawu o la. Eya ta ye Mawu yo etɔ yo be ŋusẽkatãtɔ lo. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta woe nyi kpukpu woe ne ele nyama gblɔ na mi. Kpɔla nye aƒetɔ ŋutilɔ katã ƒe Mawu ɖe ma do kpe nanea. Aƒetɔ Mawu le gbɔgblɔ na nye kpli be nakpɔ la lo ne nadze si be ye nye aƒetɔ ke nye ewo ke nye amegbetɔ ke nye ŋtila ye woɖo ɖe ŋtilɔwo katã dome la ƒe Mawu le gbɔgblɔ na bena ɖe yeado kpe nanea. Meka dzi be la gbɔ be Mawu mado kpe naneke o. Eya ta medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi gaƒoƒo ya me ɖe ewo ame ɖe ta ke xɔe se be Mawu medo akpe naneke o. Ke xɔe se be naneke mesese na Mawu akpa o la. Nɔnɔme ɖe kpekpe ke me ne le gaƒoƒo ya me la medo gbe ɖa be Mawu ƒe dɔla si ke menye ne le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me be ewo ke kpɔ ɖokuiwo ame dzɔdzɔe le Mawu me azɔ la. Mawu ƒe ŋusẽ na xɔ agbewo me nɔ. Mawu ƒe gbɔgbɔ na xɔ agbewo me nɔ. Mawu ƒe kalewɔwɔ ne xɔ agbewo me nɔ bena trɔ wo ŋutinya le go sia go me, le gbɔgbɔ me, le luʋɔ me, le ŋtila me kple gota sia le enuwo katã me ke ku ɖe agbewo ŋu. Tɔtrɔ ne va me fifi lae le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi ye medo gbe ɖa le be wohena do gboma ɖe ɖa le afi si ke ne le ne nakpɔ tɔtrɔ le agbewo me. Ame dzɔdzɔwo ƒe gbedodo la ma le Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvinye, mele gbɔgbɔ be ɖe nanya be o aƒetɔ Mawu ɖe etsɔ ŋusẽ gã kple yeƒe alɔ si le edzi la wɔ dziƒo kple anyigba. Naneke mekpe na Mawu akpa o. Yeremia ƒe agbalẽ tablatɔ vɔve kpukpu adre nyama gblɔ na mi. Naneke mekpe na Mawu akpa o. Eye ta gblɔ be kpɔ la nye aƒetɔ ŋutilɔ katã ƒe Mawu ɖe ma do kpe nanea. Yeremia ƒe agbalẽ tablatɔ vɔve kpukpu blavɔ adre ye nyama gblɔ na mi. Ke woawo tsɔ emo anyi he gblɔ bena o aƒetɔ
si nye agbe gbɔgbɔ si le ŋutilawo katã me la ƒe Mawu. Esi ame ɖeka wɔ nu vɔ̃ la eye nele dɔmedzoe dom ɖe eha blibo la ŋua, miakpɔ nyahehle sia le Mose ƒe agbalẽ enelia me ta 19 blavuvo-eve blavuvo-ve Mose ƒe agbalẽ ke mi yɔ be nombre 16:22. Alléluia. Elabena naneke mesena Mawu o. Luka ƒe agbalẽ gbãtɔ etablatɔ vɔ adre. Eya ta nɔvinye. Eye wogblɔ bena nu siwo womate ŋu awɔ le amegbetɔwo gbɔ o la, woate ŋu awɔe le Mawu ya gbɔ. Luka ƒe agbalẽ adre ye le nyama gblɔ na nye kpli o. Nɔvinye, mi le dzi ge. Vɔ me di be le nya sia ta, afi mi ayi ɖe akpa vegoa dzi ya, me di be megado gbe ɖa kpli o. Le enya si ke Yesu gblɔ le Luka ƒe agbalẽ adre me le fi ya. Eye wògblɔ bena nu siwo womate ŋu awɔ le amegbetɔwo gbɔ o la, woate ŋu awɔe le Mawu ya gbɔ. Nɔvinye, edidi fifi nu ɖe le edzi yi le agbo me. Eye edza gbagba to mɔ sia mɔ dzi. Eyi gbedoɖaƒewo, eyi eƒuƒoƒewo me be yeakpɔ ɖoŋti na yeƒe kuhe ya, gake ɖoŋti meva o. Elabena nu ɖe kpɔtɔ be nawɔ. Nu si ke kpɔtɔ be nawɔe nye bena natrɔ zu ame dzɔdzɔe. Eya ta mele gbe dom ɖa ɖe tawò gaƒoƒo ya me le Aƒetɔ Kristo Yesu ɖeka ma ke nye Mawu ŋusẽ katãtɔ ƒe ŋkɔa dzi mele gbe dom ɖa ɖe tawò le be kɔklɔ ke tso Yesu ƒe ƒua mea na klɔ wò nu vɔ̃wo ɖa, ale bena nalɔ atrɔ zi ame dzɔdzɔe, ale be tso egbe ya dzi la, ne egabia Mawu be enu ya ke le fu ɖe na ye, eye nuwo tsaka le ƒe agbe me, ye menya leke ya wɔ o la, gbɔgbɔ kɔkɔe na ka asi tso fifi la yi, ale be le gbedodo la si ke sene le gaƒoƒo ya me la, o tɔtɔ ne va gbo me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa me la, xɔ dɔyɔyɔ, xɔ hayahaya, xɔ lãmesẽ, xɔ nu siwo buna o, wone gbɔ va na o. Elabe Mawu ƒe ame si ke Mawu tsɔ eƒe nya de nu me na la, ye le gbe dom ɖa be naxɔe se, ne natrɔ le Mawu ŋu, natrɔ ɖe Mawu ŋu blibo, ne Mawu na ɖe wò nu vɔ̃ katã ɖa, ne natrɔ zi ame dzɔdzɔe, bena ne ke nu azɔ la, nuku na dzɔ le agbo me, ne ke nu azɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe na ɖo kpe nyawo dzi no, eye nakpɔ eme vava ɖeka le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi, eye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, esia ne va me ne nɔvinye ɖe gaƒoƒo ya me. Amen. Nɔvinye, medi be ɖaxɔ Mawu ƒe nya ke dogo le gbedodo ya me la, nyama ye medi be naxɔ edzi se, nyamawo dzi medi be naxɔ se, ye nye nu si ke le ate mu atrɔ nɔnɔme na wo. Ne tsɔ nyawo de dɔ me ko la, ala kpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le agbo me. Ye gɔme be exɔ nya dzi se, exɔ nya dzi se. Menya me si ke le gbeƒã ɖem o, vɔ enya si ke dogo dom tso eƒe nume la, meka yi be exɔ nya ma dzi se. Ye la na be tɔtrɔ la va agbo me, nɔvinye. Ne xɔe se la, meka ɖe dzi nɔ be ɖe ala kpɔ dzesi ɖe le agbo ŋu, ala kpɔ tɔtrɔ gã ɖe le agbo me tso egbe sia dzi, ne nanya bena Mawu ƒe ame dɔdɔ yi menye, bena nanya bena Mawu gblɔ nya de nume nam, eye enya yi me ɖe to na o, ne ne wɔ ɖe dzia,
à la porte to gane la gome de Yesu Christo ƒe kɔme mio mi me wɔna magic o ke Mawu ƒe nya me Mawu ƒe nya ke nye ŋusẽ ke ƒo ŋusẽwo katã ta yeƒe zɔɖeɖe me ye miami do la gbe ɖa le la me ta eye ewo keta me le gbea do la ɖoa edze bena nakpɔ gbɔ nyuie ɖe bena yetrɔ le eƒe dzi me eye yekpɔe ɖokui be etrɔ zi ame dzɔdzɔe eye Mawu awɔ dzɔdzɔenyenye ƒe enu le agbo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me nɔvinyewo megblɔ na mi be ame dzɔdzɔe si ke ƒe gbedodoɖa sena ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa nue sena eye wòwɔa dɔ menye ame sia me tsona ko dona gbe ɖa yo elabe eɖo le anya Mawu ƒe nuɖoanyiwo ke wɔna me bena Mawu tɔ sia me ƒe gbedodoɖa ye ala nya ya ame ma la trɔ zi hafi ala te ŋu do gbe ɖa eye manɔ tsagatsagi be mi do gbe ɖa ɖe tanye mi do gbe ɖa ɖe tanye mi do gbe ɖa ɖe tanye o elabe Mawu na ŋusẽ Mawu hã bena do gbe ɖa ne ɖe ne dzɔ na ƒo nu kple tɔ menye ame bubu le va ƒo nu ƒo ɖe enuwo na tɔwo ke dzi o ne wo dzi o tso dziƒo tutu la nanya be trɔ zi Yesu Kristo tɔ eye ne nye ba ƒo nu ƒo ne la ase nu ƒo yagbe ƒe xɔna me siri la gbɔ eye wòaxɔ nu tso egbɔ le yeƒe ŋusẽ me le Yesu ƒe ŋkɔa me nɔvinye ame dzɔdzɔe yeƒe gbedodoɖa ɖu se na yewo anu geɖe eya ta mi ɖo la yi dzi azana se nya siawo ele veve ɖe na nye kuro nɔvinye nu ka gblɔm mi le o fɔmaɖilawoe anyi enu nyuie ƒe dome efɔmaɖilawo ɖe si woyɔ be ame dzɔdzɔewo la woawoe le anyi enu nyuie ƒe dome nenema ke Biblia gblɔ be ame dzɔdzɔewo la woanyi anyigba la ƒe dome ame dzɔdzɔewo la ye me le anyɔnɔwo ta nenye be etso mɔ ma ke nye nyateƒe ƒe mɔ ke nye agbe mɔ haleluya kple nyateƒe agbemɔ kple nuka kple dzɔdzɔnyenye la eya ta Yesu gblɔ be ye nye mɔ la nyateƒe kple agbe la Yesu nye mɔ la nyateƒe kple agbe la na tso nu mɔ koa nanya be ye le mɔ dzɔdzɔea dzi eye atrɔ zi ame dzɔdzɔe nya siawo me le Mawu tsɔ de nu me la me le gbɔgblɔm na nɔvinyewo la mi gakpɔe ko be enye nya ko ne xɔe se la ala wɔ dɔ le agbewo me etsɔtsi de la nyo ƒe geɖe tɔtrɔ be va agbeme nɔ kpɔ o menya nu ke tutu wɔ ne le o wotsa le gbɔgbɔ Mawu ve amenuve la be nye le gbɔgbɔ gbe sia gbe de enya be exɔe ƒe amenuveve ya ele ƒe amenuveve ya mea nɔvinye esiawo hiã be natrɔ zi ame dzɔdzɔe ɖi ne nado gbe ɖa ne Mawu ne wɔ nukunu le xɔ agbe me le wòti siwo me mi le ya kaƒeƒea ne wunua ne mi tsɔ nyawo de dɔme ne akpɔ ke tɔtɔ gana va mi ame se va agbe me ɖa ne mi anya be mi trɔ zi tsɔtsi kɔkɔe edukɔ kɔkɔe na Mawu ke Mawu sia eƒe gbedodoɖa ye wòwɔ nukunu le mia fiawo ƒe agbe me eya ta me le gbɔgblɔm be fɔmaɖilawoe anyi enu nyuie ƒe edome fɔmaɖilawo woe le anyi enu nyuie ƒe dɔme nɔvinye Biblia le gbɔgblɔ le mi be ɖi fɔmaɖilawoe anyi enu nyuie ƒe edome anye fɔɖila anyolo alo fɔmaɖila anyoa etrɔ zi ame dzɔdzɔea be ne nanyi enu nyuie ƒe dome ma hã nɔvinyewo mi le Mawu nya dzi yim nye kpɔ miaxlẽ enu le Yohanes ƒe agbalẽ me Yohanes ƒe agbalẽ etamasi ɖeke kpukpui blatɔvɔ-ɖekɛ medi be miagafo le enuawo le ɖoɖo leke tutu le yi ɖoa ne miakpɔ ɖoŋtitso me ne nate ŋu akpe ɖe mia dometɔ ɖe sia ŋuti elabe enuwo tro kpana egbe xixia me eye ne nado dzesi Kristo tɔ vava la esesẽ ŋutɔ elabe kantata wɔwɔ va sɔgbɔ le gbedoxɔ me egbe eye ame sia ame tsɔ eƒe aƒemenya va tsɔ le asẽ ka pastɔwo ŋutɔ tsa
wo sro wo nya so nya kokko so ko melo e so nya to be gentolo mama le funwa ye de do blona egbele church wo me e yo no enu kan tata wo na mi e yi ko mi kata be wo ko mi jogaram ko joga ko mi do asibupuru na le kemle jojo gbe le fa gbo e ne Yesu bala ya be o Yesu ye ta me no church ho ya be po kake Yesu agbobe ye me jesi o ta nu ma ye mi le gbegbe be ma no ne ma na mi amegbe to ke ma wo lo ta ejebe mi ato kaba ne ya kokoko ya ne kokko na va pe na mi katalu ke Bible gbogbo la Bible mi enye be Maomedu ato nouveau la o. We know that God does not listen to the sinners. He listens to the godly person who do what? Who does his will. Maomedu ato nouveau la o. Mienye bena Maomedu ato nouveau la o no bien. Enye be Maomedu ato nouveau la wa. Bible go le we fa gba ta masire ke ku ko bla to gore kere. Mienye bena jebe nunya fasio ba enye bo. Kene nye be de Maomedu ato nouveau la o de ke bo ne ame ade voa mawu eye owo a epo lorun la eya eko e odu ato e. Que enyale ko wa ma fo lorun wa ke enyale ke o vo abawa e ya we le vivre la novinye ma fofo ma subo a allo ma fofo e ma subo a mesike le ma fo le nya mesike le ma ume e ye ne le ma wa me allo le Yesu mala ye ko ato wo ye fo lorun ne Yesu fo gbogbo allo fa gbele mo la ye ko ato we fo lolonu ela be eleme nous sur le vérinami. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Jean chapitre 9, 31. Et nous y a metibe naseya nemiabayi adegoma. Be minya enya be nenemaila. Do you know that it's like that? That God does not listen to the sinners. He listens to the godly person who does his will. Those who do or does the will of God are those that God listens. So you are called to do so, to listen and do what God wants you to do, or the person God wants you to be. Then God will hear your prayer from now and on. Ne etore mauti kola, ye le maume le yesume, ye megale doko siokola, magawo eluvo ke alanya amejoji, eye gabamela. Le maume ma ekobe awore kakle mau eye atenya efe lolonu yala no efe lolonu me ke ala ton sewo gododora mau ne yilami mire ji gaima ne Yesu fon come amen.